Бақпылдап ала. Таяқ жейсіңдер азыр. Айтыңыз. Көрдің Найзира тепкіштің бары мұндайды. Ne? Git öğrettiler. Şunday momentlerde ölçülüyorlar da. Yok, montajga kılıp koysa görüyorlar. Hayatta imdatısın. Gülkülü olup kaldı. Merde elektrikler geliptir geçiyor. Anan keyin uşul uyda turabı, Sveta keleyim iyi deydi. Anan abayka qaysı kinolar tattı dese. Eşkempir, maymığın dese anan türübü de koydu. Aktardan bitirip koysalar болады değil mi? Yaxşı ya. Emege hiç bir de çıkar. Aktın, dinç aktın. Şunların girgiserirsek болады. Manas kelet degende baylatmacindi soğuk olganda otpay. O jerin azır emet. Karası tiyaktan böğrü çıktı, bir yaktan yolu var çıkıp yolumuz yakşı oladı. O jerin eline gireverelim. Bunu. Kuşlarım deniz. Yol var seç yolu. Tiyaka varsak git gel. Gökçalı. Edin tukumelek. Yol bas koldavan elden elek de ırımdap gele tas. Biz Boson, Tong rayonunun Şorbulak aile. Tong rayonu Şorbulak aile. Bir sazıktın deputatları. Bir sazıktın deputatı oldu da. Дальше söyleyiveririz mi? Kettik be. Так, внимание. Средний яблок. Жақсы. Сөйлеп бергенің сияқты. Bu tiyaktan koştuş olur. Anda tiyaktan ne? Ладно. Oldu da. Emne gelir. Bursa güzündö kelebиз. Malina жегенде. Malina келесиңер, чакырабыз алып кетти. Эмеге кеткенсиңер, Лондонго бара албай, Египетке кеткенсиңер, э? Ооба. Сонун болгон ага. Египетке барып келбей, мындай базарлык кап кел, мындай байке, момдай. Келбедик беле ага. Яна келип кеткенсиңер, э? Ооба. Ооба. Унутуп бараттыр. Доолай албай калдым. Саламатсыз. Кандайсың? Жақсы. Саламатсызбы? Жакшы турасыздарбы? Бул кишиден интервью алаттым эле. Сиз сурооңуз барбы? Алтынбек мырзага. Ну, Алтынбек вообще негизи жакшы жигит. Какой он оратор, тот другой так. Оратор деп ойлойсузбу? Оратор болбосо дагы у него близко есть. Только деген жерде айтып берет. Мен жантан бери эсип атам мындай. Жок, чала учук сүйлөп берип атпайбы? Точкаларын таппай атат окшойбу? Ошо Албайтам ба? Сиз неме? Ачылыңызчы бир аз мындай. Ачылган гүлдү. Коркутат келдиң алда. Мен коркпоңуз, мен кичине эле сурайм. Биз улантабыз. Мындайга жок мында. Кайра башынан баштайсың ошондо. Ар кайсы сүйлөп берели да. Всё. Иштер кандай анын.